Pozdrav i dobrodošli. U današnjem videu pričat ćemo o tome koji su to top 10 najopasnijih psi na svetu. Pre nego što krenemo na video, zamolit ću vas da ostavite like i subscribe za još ovakvih videoklipova i da pogledate prošli klip ako vas zanima koje su to najveće misterije na svetu. A mi sada prelazimo na broj 10. Kada se pomenu fraze poput najbolji pas čuvar, najopasniji pas ili najkrvoločniji pas, mnogima prva asocijacija upravo Pitbull. Ipak, po mnogim analizama i mišljenjima stručnjaka, ova rasa nije u prvih 5 najboljih pasa čuvara. Među 10 uglavnom jeste i sa pravom se treba svrstati ovde. Pitbull inače kao rasa vodi poreklo iz Britanije još iz 19. veka. Glavni motiv stvaranja ove rase bio je da se dobije jedan sjajan, sposoban borbeni pas, ali nažalost mnogi su ga na našim prostorima posljednjih decenija koristili upravo za borbe. Rasa kuvas nije preterano poznata na našim prostorima, ali se u svetu svakako smatraju jednim od boljih pasa kada je u pitanju čuvanje kuće, dvorišta i ljudi. Jako je bitno da se odmah od malih nogu počne dresirati i navikavati na sve članove porodice, jer u suprotno može biti vrlo opasan. Zahteva često igranje i dosta pažnje od strane vlasnika i ukućana. Iako imaju umiljatu facu, uglavnom su vrlo velike građe i mogu biti jako opasni psi. Burbull nije česta rasa na ovim prostorima, jer se samo određeni odgajači mogu baviti odgojem ove rase. Najčešće se gaji isključivo za potrebe zaštite vlasnika i kuće. Vrlo su inteligentni i mogu biti izuzetno odani i predani. Vlasnici ovog psa kažu da Burbull naraste do 70 cm i da može da teži do 80 kg. Ima kratku dlaku, ne linja se preterano i nije težak za negu. Rasa je retka, izvan zemlje porekla, a jedan od razloga je zabrana njegovog držanja u određenim državama, a to su u Francuskoj, Rumuniji, Danskoj i Singapuru. Argentinska doga je odličan čuvar kuće, lojalan je porodici i veoma nestašan, dobar je sa decom i voli da se ljubi i mazi sa vlasnicima. Ovu dogu je lako izdresirati, veoma inteligentan, snažan pas kome treba čvrsta i uporna, ali isto tako i ljubazna ruka. Ovoj rasi je potreban neko ko ume da pokaže da je šef. Ljudi koji su čvrsti, samouvereni i uporni mogu da ukažu ovom psu pravila koja mora da se pridržava i limite šta sve sme ili ne sme da uradi. Argentinska doga je dobra sa ostalim ljubimcima ako su zajedno podignuti još od malena. Rana socijalizacija sa drugim životinjama je najbolja za ovog belog mastifa, kao i rani trening poslušnosti. Na našim prostorima rasa koja se najčešće koristi kao pas čuvar je svakako nemački ovčar ili kod nas često poznat pod nazivom vučjak. Idealan je izbor ako vam treba zaštita u dvorištu. Vrlo su sigurni u sebe, imaju visoko samopouzdanje i vrlo lako se mogu istrenirati. Nemački ovčar će razviti vrlo blisku vezu sa svojim trenerom i želeći da bude s njim što je više moguće. S druge strane, ako ne odvojite vreme za druženje i obuku, imat ćete problema sa samopouzdanjem i neposlušnošću. Ovaj pas je željan učenja i vrlo dobro reaguje na trening, pa bi na časovima obuke trebalo da se pokaže kao odličan učenik. Rottweileri su vrlo cenjeni psi i često se drže kao ljubimci zbog svoje visoke inteligencije, neustrašivosti i velike povezanosti sa vlasnikom. Zanimljivo je to da od svih rasa pasa najjači ugriz ima upravo Rottweiler. Trenutno ga koriste u austrijskoj policiji. On je veoma smiren, odan, pametan i strpljiv sa decom, ali može da bude vrlo krvoločan sa strancima. Rottweiler daje utisak mišićavog, snažnog i izdržljivog psa. Vrat je jak, ramena su impresivne širine, dok je telo nabijeno. Doberman je pas nastao mešanjem više rasa pasa. Doberman se obično koristi kao pas čuvar ili policijski pas i ima reputaciju psa odanog porodici i gospodaru. Mnogi ljudi se plaše Dobermana, ali ne znaju ni kakav je on u stvari. U suštini, Doberman je inteligentan i pažljiv pas koji napada samo kada je njegovo vlasništvo ili porodica u opasnosti. Postoje brojni naučni dokazi koji potvrđuju psihološku stabilnost Dobermana kao rase i ukazuju na njihov čelični karakter, nepotkupljivost i inteligenciju. Kavkavski ovčar se sa pravom nalazi u top 5 rasa pasa na skoro svakoj domaćoj ili svetskoj listi najboljih pasa čuvara. Pored toga što je odličan čuvar ljudi, kući i dvorišta, poput Kangala i sjajan čuvar stada. Ova rasa vodi poreklo iz Azije, tačnije sa Kavkaza kao što mu ime govori. Spremni su živjeti u raznim uslovima i vrlo su otporni na jake zime i teške uslove. Kavkavski ovčar je veoma aktivan i hrabar pas koji dobro reaguje u odbrani. Njegovo nepoverenje prema strancima je takvo da je veoma opasno približiti mu se. Dobar deo onih koji su se sreli s ovom rasom reći će da Cane Corso zaslužuje da ponese titulu za najboljeg psa čuvara. Delimično ćemo se složiti sa tim jer i mi donekle delimo ta mišljenja, ali opet kažemo, mišljenja su različita i svačiji stav treba poštovati. Pritom naravno ne smemo zanemariti i ostale rase sa liste. Cane Corso je izuzetno odan čuvar i vrlo zaštitnički nastrojen, može se relativno lako dresirati i vrlo je poslušan. On zahteva vlasnika čvrste ruke, pošto zna da bude agresivan prema strancima i drugim psima, treba ga pašljivo socijalizovati još od šteneta.
Dresirati Cane Corso je pokoran i odgovoran pratilac, sumnjičav, ali u prisustvu vlasnika tolerantan prema strancima. Iako mnogi portali znaju da ga izostave, Kangalsen sa pravom može svrstati u top 10 najboljih pasa čuvara, a mnogi će se složiti da treba da bude i na samom vrhu liste. Vrlo su krupni, opasni i odlični čuvari kako ljudi, tako i stada. Puno je slučajeva Kangala koji su udavili vuka. Glavna prednost u takvim situacijama leži u nošenju ogrlice sa bodljama koja onemogućuje vuka da ih uhvati za vrat. Najvažnija osobina im je to što su zaštitnički nastrojeni prema vlasniku, što donekle može da bude problem jer su nepoverljivi prema onima koje ne poznaju. Iskusni poznavaoci ove rase tvrde da se to rešava dresurom u ranom dobu. Tvrdoglavi su, pa vlasnik mora da bude uporan i dosledan u dresuri. To je bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!